그래서 그거는 반죽과 주무기 이루어져 되는 나라의 주자가 직접 성공이 되는 야오비에다 나당 충분히 직접 나당 제가 꿈을 좀 나당 제가 그 인사를 어떻게 나당에서 어디에 도가다 나당 제가 자원 사업 기술 도가다 진짜 나당 바로 먼저 어디에 상대이야 뭐 유도인데 그쪽도 뮤직할때 옆에다 다시 또 아따라 이제부터 참여지 상대 내부에 시도하시고 지금 주제에다가 바로 분들들이 하다가 정말 나라 루미책 믹스기를 루미책 정말 진직 말을 필요고 옆에다 강식이 이렇게 주주기라 공모의 주주고 인터넷 강식 나가 도와주는 상대의 나가 이런 것 자원 방법도가 나가 오니 모든 것들인데 기본 남친 이걸 다 강식 모든 남자가 되시고 어제 다시 시간당 지난 진짜 바티 타고 싶은 얘기 꼭 다가당다데 지식 작 대인강 모든 대작 진짜 다가당 증대만 기후 배배시 남주비물 어직 미로제 마당 테마 소모 수바 소남제마 칼리보 당제 소모 넘슈 증대마 칼리보 계상대마 칼리보 계상 하무 남슈 식대마 somba 칼리보 어직 사이디 tamang 제라 village कहानी एक संगे दुर्जी न्यूम्बा एक बेतांग बानंग निपादुंग बेतांग देश करके देखा जगह शुद्ध है अच्छा है उनके लिए उनके पधारने योग्य है जगह तो ये सब देख करके अभी हमारे पूजनीय गुरु जी हिज एमिनेंस सोना रिपोर्टेला का जो पर्सनल सोमा है चिंचिक का नाम है वो आएंगे उनके साथ उनके धर्मपाला आएंगे यहाँ पे उनका हम लोग हमारे अंदर जो बुराई है वो खत्म हो जाए दुनिया में जितने लोग जो आत्माएं भटक रही हैं ऐसा हम लोग मानता है उनका भी निर्वाणा हो और साथ ही जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है बुरी शक्तियाँ हैं उन सब का नाश हो और आपके जीवन में लाभ हो आप निरोगी रहें आपको उम्र दराज बहुत ही लंबा उम्र मिले और इस लंबा उम्र का दुआ इसलिए मांगते हैं कि लंबा आप जितना रहेंगे उतना आप मानवता का भी सेवा करेंगे तो ये सुम्मा का दर्शन करते करते आप लोग दिल में सेवा भाव रखिए और ये भाव रखिए कि हाँ बुराई मेरे अंदर से खत्म हो दुनिया से बुराई खत्म हो तो ये बरवा पुंडली धाम है जहाँ पे इस एमिनेंस सोना जी का पर्सनल उनका अपना खास जो सुम्मा है सुम्मा चिंचित वो हमारे साथ है और उनके साथ उनके धर्मपाला धर्म के रक्षक उन सबका दर्शन लेते हुए आइए अभी आफ्टरनून सेक्शन इस शाम से शुरू करते हैं और हम ये भी मनोकामना करते हैं कि इस शाम के जरिए सभी लोगों को लाभ हो सभी को फायदा हो उम्र सबको दें ऐसा मान करके बीच में जो सुम्मा है उनका आप लोग दर्शन करें और मन में हमेशा एक अच्छा भाव लेकर के बैठें
동물 진직자냐 당당 제답을 나오고 딱 강시 딱 동물 진직자 당 그래가다 공부에 조정부 인사면 어직 나당 나당 동물 진직 그 도와줄래 대 정도 유 노이 되고 왜냐면 내 강시가 자원 넘다 그들 통하다 또 도와줄래 남배니야 어직가 주소이고 지가데 바바 분들 참니다 나당 kel 분들이야 지대 나당 다데 제답 프리미엄 나당 정말 지리고 어쨌거나 이을 가다가 아다라는 데가 코이고 또 아직 다들 바바 분들 가보게나 코이고 믹스기다 되나 포 담백이시나 수간다 아다라니 되나 코이고 원칙이 가운데 가다가 지금 수마를 가다가 내가 남다기 이야기야 나다 그냥 보고 내가 뷰티나 때 정말 텐게 놓고는 내가 뷰보다 나다 베네 나다 남긴 나다 되나샤 맞 직접으로 나오는 일들인데 이빨이 유저한테 올라서 보니까 나다 사실은 샤나가 여기 저도 이거 이거에 히루지 맞게 연결된 나다 그냥 되는 대상 문제라고 지가 가시다 수문
자원으로 어떤 지금 보면 지금이나 어떤 자원을 양보가 강한 맞진 것이 좋아서 좀 지kin 것도 강하고 바로 또 너무 어떻게 지금이나 이거는 강하고 또 지금 강하지 나는 어떻게 지금 진짜 만데 분이 나오니까 어떤 좋아하는 어떤 이렇게 꿈을 좀 어떤 내가 특이하고 만데 분이 쇼잉 뮤직 강하고 지금 경매제식 되는 건 그거에 좀 너무 싼 거지가 다시 어떤 어떤 나사 느낀 거지 지도 있나 영화 보듯이 나오긴 참여야 걸어야 되는 시기 도대체 प्रार्थना करे, एक मनोकामना करे, एक इच्छा
सुमा के सामने आप लोग रखें और उनसे ये प्रार्थना करें कि हमारे रिपुचे जी जल्दी हमारे बीच वापस आए। ऐसा आप लोगों से हम अनुरोध करते हैं कि आप लोग सुमा का दर्शन करते हुए ये मनोकामना, ये प्रार्थना भी मन में रखें। Hello, 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 hello. Hello, hello, please. Hello, 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 hello.